Kigiriko kia miaka 40 kiria amemba 8,000 a utheri wa Lari makoretwo makigerera makihuranira mugunda wao wa eka 22,000 nigikinyete muthia thutha wao kuingira mugunda-ini uyu rungu rwa ugitiri munene. Amebaya makoretwo na ndugamano na gikundi kia arĩithia aria megwateire gicunje kia mugunda uyu kia hinya na gucungiriria uitangiki wa thakame na uthukangia wa indo. Luckily for us, after this long wait, there was a decision by the court that issued an eviction order for those people who are illegally on our land. Kuhanoguo amebaya ni moritie ruhonge rwa borithi guthingatithia watho wa igoti uria warutirwo mweri-ini wa Januari ukiuria arĩithia aria othe mari mugunda-ini uyu kwehera mugunda-ini uyu uria uri barabara-ini ya mai mahiu guthie Narok amu makoretwo makiremwo ni kuingira mugunda-ini uyu ni gutharikirwo ni arĩithia. We need a security kwa sababu hatutaki umwagikaji wa damu. Sisi ni watu ambao tunapenda Mungu na tunapenda amani. Kwa hivyo tukoshua serikali itatuhakikishia kwamba hakutakuwa na jambo lolote mbaya. Muikarĩri gĩtĩ wa Amebaya Stephen Mwire ni ugite ni mahotete gutorania morito maria mothe makoretwo mamang'etheire na grupu ya mbere ya Amebaya ni igirite mugunda-ini uyu. Wameenda wameclear, tumecover karibu eka 200 na mimi natarajia kutoka kesho tutaweka trakta na ningetaka wenyewe hata pahali tuna clear waanze kuja kwa shamba kwa sababu tumeanza hiyo kazi. Na ningependa watu wajue ya kwamba tuko na serikali na imerinda. Mwandiki wa gikundi gĩkĩ Mĩrĩ Wanjirũ ni ugite amwe ya aciari ao aria mari ene mugunda uyu ni mahurukire o metereire gukona igai riao na riu undu uyu no nginyanagio hinge undu uria mumemba ũngĩ Macharia Muiga augite ukoretwo ukihingĩrĩrio ni mashira igoti-ini. Wenye wako kwa mashamba zetu, kama sasa tunaona mang'ombe bado zinapita kwa mashamba, mambuzi bado zinapita. Tunauliza kwa nini na sheria haiwezi ifai kuwaruhusu kuingia huku kwa mashamba. Tugeuliza county commander kutoka leo aje abie vile tumeona order tulipatiwa. Baada ya siku 30 wakikataa kuondoka aje awatoe. The commandant and all the respective government agencies do their job in ensuring that these people who are squatting on our land actually get evicted. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.